Oh, kami dito ano. Itu yang dibakar ya Kak. Dibakar sia. Anu, bagi tuan. Hias ini. Oh, ya oke. Ya ya. Sore ya to sendana. Apa? Apa ini? Nanti apa yang kota? Salam boleh kan? Salam nanti di lupa. Lalu tapi ini di lupa. Lalu kira-kira lagi masuk itu tuh yang lagi bunyi-bunyi. Kamu di Bambang lo, karena kan ini kamu. Kamu kayaknya tinggal di sana. Balik ke pasar. Saja mungkin. Oh, pera mana pas buat di sana. Lepas pas kerja kira-kira. Iya. Nanti ke pun lah. Ah, itu weh. Ini pasti dah dong, itu weh selang. Boleh nasi ya, cuma kondi. Mana kasih dia? Kita biasa mengolah. Kalau kena anu na jama. Enggak, mari lagi. Dan keren ini ini. Mata tuh kata. Komir ke sana bicara apa kan? Ya. Nanti kita.
Lupa. Kita makan malah. Kan itu anu, kalau itu kita masih dum. Kalau sama yang itu anda kalau. Mangka muka pengitu, mangka misalnya saya. Saya baru tolong sama yang. Ya. Yo, patuh dia sana. Dia patuhan tu dia lalu suruh kira dengan ini penting. Ah, di pati ko lang ko mo da dua. Wala ko mo ko istri de. Por bitte. Ori bang min Oi, padi kita orang kau itu, nggak di kami kamu mil begini. Kung setengah di mana mo niya, ano ko daw ba di? Papan juga. Oh ya. Itu karungnya dulu. Berapa?
Lagi mo. Kita sama kami natin. Iyo, parang natin. Lo mo? Ha? Lo mo ito kandori? Ya. Bakit ako? Angkat. Jika. Oh, Sumelong ana tete kasera dako tap bisa nita mana den mundi apa boleh buat Kamu mau dulu. Alam nu mato. Bisa besar toh. Ayo na. Alam ni sampu na. Kapan? Abangan tadi. Oke, bisa lihat. Banyak telur budi. Ada bisa. Oh iya, Makasih lo. Mana selo? Ya, pagi. Kenapa tidak Oma Neti Oke. berangkat ke sini. Oma sini. Karena kerja pakai telur rumahnya. Iya, telur kan. Wah, belum sih. Nanti lepas Mas. Pengatip ya. Wah, jangan ya lu. Nanti tahu dari kita. Aduh apa orang?
Dalam bisa. Oh, ya kan. Kalau mana ada orang ketor? Main kome. Hari pas. Iya tahu, kok dah. Ada nan, toh. Iya, ada na bala. Tahu, cuma banyak sudah. Aduh, oke. Belum. Pena Jawa terus ya. Oh, gelong itu ada le. Sorry. Sodam kan. Sorry. Mana tidak tahu nomornya nak? Saya tak tahu. Ada itu, Kami dalam keluarga Neti Salema. Kan sebutin nama. Jadi siapa orang tuanya? Mana Neti? Cucu. Maksudnya masuk ya? Sini kotor aja. Tidak, kita saja. Kami dari keluarga Neti Salema mengucapkan Kami itu 1, 2, 3. Kami dari keluarga Neti Salema. Iyo, lagu kita turampu mak bumbun lolo mak tulangan merambu kumua ya tu letuan lah di pasaka mojong mai taru mak buang sih taru ki mak atau dingrara metanda ki laku tongkonan to kumua pati inakan nite. Iyo bati inakan te tongkonan tanete targo bulawan na puang toratu sola la isesa
rampok ki metanda maabuang ki ta maato dingirara iyo lang napasaka adu ka tu barra iyo ta raku ubang ni sisili ta si papantan kita mintu rapo Ba tulang tarampak tulen tuan ta iyo tabaya simabay mendaftar ki tabaya simabay naman kato ta pa pitunan itu kan ta pakas itu tulen tuan ta iyo saba akon tomang ki nasi lobangan lalan tu kita mintu rapu solanasang ya naman kamu kato ba tuan ta lalu ba saba di saka ki rampo ma bumbun lolo ta pakas itu tuan ta lalu salian ta pakas itu kan ta pa pitunan ni Botole pala ko kita rapu solan asar kumako la lingka miti tama luba ba tabay letkonta tasya tama to la maapoto juto letkonta nasige mo tarap tu letkonta matarap pa tapa pitunon itu benta manga to tapatas tu letkon la kosalian Nampak dito Nurani. Iya. Mama Arvin batin na nenek binti. Saka ko dito na dito joto ni jaitan na lamin ni petugas apa kenal dito kelurahan perkete Lembang. Iyo kelurahan, petugas kelurahan, na ito natin yung meja na nito mo. Hati-hati. Iyo, pati mo, yung mimi. Iyo, atur sa demikian rupa supaya rapi. Kung palingkong tabi, tarunong na, lulurang ka na rukuman mo nenek na tamay kusungan tololo, napitayan ni ko, kaya nasanda makamban dumiban mo nenek mo. Taruh bulawan nenek binti, taruh ko lima abong hindi. Rupiah sing 50 sabong, 50 ka sabong, 100 ka sabong tabi, taruh 5 abong. Hindi to, tingo bate. Letuan na siya pong area, bati ini binti. Kay sungan tolong. Ini mga nasangka tolong pangalintinan panikon do may tongkonan. Me tiro malabi ko bilang tiyan loto temo beran nalimbong tabi taru turiya kami palimbong tabi tarunona lulurong ka noroko te kay sungan pempa diang lente kami untuk tampo gumalasi Iya, kami itu rara kalu rarana nina, raraman ku rarabai. Iya, pai dia tejong. Di sana ki metoding kalua batu metanda masih ropindan lako nenek todolota ya tulen tuan meminta marampok ko mima buang miraku barra mima depen. Iya, terutama mulai tuan na tarulu kami. Di bawah tama bisa ngamu yang miraku barra sisang tempe mau mamanu nenek minta mi ingrara. Ya tuh minta mana? Ya patas sila ko salian tulen tuan mi natama tu pira aja me. Ya nasi kamu mengkutu Pak Rakwan
Rarabu ko jumi ba bala lembang narampo mo leton mi isa kasih mo tama mo kami. Udah bang kata kepalambiran. Nah labi mintu na tuta pakai na sola nasang ya nasang lana patu na ko den ditorong na to dia lian na de pantana kali mabuang. Taraku barra tarampo ma adepen. Iyo ditanda du kalau kaleta sisidi itu Pak Adepen ta. Di palangan tu akidat dari sanga ma to dingrara. Mari budak-budak kepada itu apa? Iya kan penglima buah bawa di rumah kalau iya ma buang komi dulu memang kata raku komi barra minta rumah DP ibu kute tongkonan tani de tampo taruh bulawan na puang torato solala isesa letuana mama ita pati ina binti palibong ta bitaruno ng patas libuakan ukun marokote ban mo ng nene na kaisunan tololona hindi mo kami satu Mioki umar ka letuan mo tu iya jadi puluh kasabu sangat puluh kasabu iya misabu ini gumabati na ane binti iya bati ine binti iya rantar langsung mak depen komite atau dingrara ya ki mamaliki mak atau dingrara tatar rumah atau dingrara sengsang Rp1 iya berasnya dibawa pak uangnya dibuang ke ditaruh dalam baka langsung si bang mau aganta belan na udah mikir itu lobo aja lu perantauan jadi yang merasa diri bahwa keturunan daripada tongkonan tani de tampo yang mana di air darah yang mengalir dalam tubuh adalah keturunan dari tongkonan tani de tampo wajib hukumnya untuk memberikan sedekah kepada tongkonan leluhurmu lewat uang atau babi iyo ya temai bayi itu kok sana itu dia nama buang uang 10.000, 50.000, 100.000 iya tidak dibatasi yang penting datang menyebut bahwa saya keturunan daripada nenek yang pernah dilahirkan oleh Puang Toratu dan tong kosong patas wila kosalian ya duka tu kamu supaya data sing halangan lainnya tu kamu taman namun letuan mi pak petobokan itu baik mi makasih mau kami mendaftar iya pak petobokan itu baik mi sabak disanga ki ma bumbun lolo na to dolotan dete tongkonan rampo tabumbun rarabai iya tania lita di bumbunan tapi rarabai mau rampo di bumbunan nih na isanga meram letuan dari lagi batas sudah kami kalau itu baik minum nih Bati
Palimbong tabi tarunon ang patas sige buwakan ko naroko banu nene na kaisungan todon. Norman Sola Iren Ampona Nerante palimbong tabi tarunon ang patas sige buwakan ko naroko banu nene na kaisungan todon. Pilo ba kami? Mama Ria pati ini binti pataro itama matalo to lepon ni Uma ito kinalo. Oh iya di lami bayar tu barra mi buat ya segini ya lami bom iya mi bayar semua baik meja ni kata lah. Mama Stanley Batine Binti Silene kwa kumalase. Silakan langsung Mak Buang Tamabaka Mini rampu Mak Depen Batu Mak Todingirar Celestia Lembang Batine Ranteng Palimbong tak bitarunon Nampak kasih gua kalukuna Silene kwa kumalase. Metang bakulangan banuan ini emu yang li kulangan kaisungan todolomo umpetayan ni ana sanda makamban. Tapo kada ilang banuan ini tatu nenek palolong iki. Satu. Lembang Sola M Teresia Lembang Bati Neran Tasike Tasike buah kanukuna Baibu Tui Batu Bati Na Susuma Adanda Silele koko malase Alerite. Ya tu barra kesimi di pumi bai pukinalo mi patamay ng barra amin tuwag sanda do may banu na ne mo kaisungan todolong. Iya di tanggalan. Iya foto kami. Iya. Alo guna papa dirasa sangka. Tempat bayar pajaknya taruh kami makbung ingin dia tok baka mak depen kami jong mak depen kami mak to dingirara belong-belongan natarampak di tonoran nih bawa ya lami pokinan lo itu barra asule. Iya mak ada epen komen aja. Bisa ngama atau dingirara. Karena nanongan iyo mbay siam den siamo sanga ba nenek ta dulu. Tanay tormentiongan mate allo. Iya, tobok itu bayi midon do leton nami bupeng kaloi. Kemang kasih mami surat tu leton mi. Ibu mabung bulong. Hati-hati.